Инде һич шиксез без Аллаһ Тәгаләнең ярдәмендә мохтаҗ. Һәм авыр вакытта бөтенебез дә телибез Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә үзенең ярдәмен бирсен өчен дип, бирсә иде дип дуа кылабыз, сорыйбыз. Һәм Аллаһ Тәгаләнең ярдәм итүенең сәбәпләре бар. Шуларның берсесен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз хадисенә зикр итеп китә. Әйтә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзенең кулына ярдәм итә, хәтта ул кул үзенең кардәшенә ярдәм иткәнчә хәтле диде. Ягъни никадәр без үзебезнең кардәшләребезгә файда китерәбез икән, ярдәм итәбез икән, шул кадәр, шул вакытка хәтле Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә үзенең ярдәмен бирәчәк, үзенең ярдәменнән калдырмаячак. Ягъни без телибез икән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безнең эшебездә ярдәмче булуын. Үзебез ярдәмчән булырга тиешбез. Үзебез ярдәм итәргә тиешбез безнең ярдәмдә мохтаҗ булган кешеләргә. Һәм хәтта сахабалар, табигиннар шулай эшлиләр иде. Ягъни ниндидер бер авыр эштә Аллаһтан ярдәмен өмет итсәләр, теләсәләр, чыгып китәләр иде урамга. Берәр кешегә минем ярдәм кирәк түгел микән дип, һәм үзенең кардәшенә, бер мусульман кешегә ярдәм биреп, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән ярдәмен көтәләр иде. Uzun bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әйтә, игътибар итеп тыңлап карыйк. Ягъни бу хадисне аңласак, ягъни теге ятлап кына түгел, бәлки менә теге русча әйткәндә ягъни прочувствовать, инанып аңласак, инде һич шиксез күп әйбергә икенче төрле караш булыр иде. Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әйтте, Аллаһ Тәгаләгә иң яраткан бәндәсе кем иң күп кешеләргә файда китергән диде. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә иң күп файда, ягъни калган кеше иң күп файда китергән кеше Аллаһ Тәгалә өчен иң яратылган бәндә шул диде. Ягъни без телибез икән Аллаһ Тәгаләнең мәхәббәтен яратуын, инде без кешеләргә файда китергә тиешбез. Файдалы булырга тиешбез. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә иң яраткан гамәл нәрсә? Үзенең кардәшеңне бәхетле итү. Ягъни Аллаһ Субханаһу иң яраткан гамәл нәрсә? Без үзебезнең кардәшебезне бәхетле итсәк, аның ихтияҗын, ягъни берәр хаҗәте бар, шул хаҗәтне бирсәк, ярдәм итсәк, һәм аның әҗәтен түләсәк, һәм аны ашатсак, диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ягъни беләбез икән, бу кардәшнең ниндидер бер ихтияҗы бар. Безнең мөмкинчелек бар икән, шул әйберне аңар табырга яки эшләргә мөмкинчелегебез, ярдәм итәбез икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә иң яраткан гамәл шулдыр. Аның әҗәте бар икән, шул әҗәтен кайтарырга без мөмкинчелек булып кайтарабыз икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә иң яраткан гамәл шул. Инде без бу кеше ашыйсы килә, аш йөри дип, яки кардәшебезне ашатабыз икән, ул да Аллаһ Тәгалә тарафыннан иң яраткан гамәлләрдән берсе, диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итә. Берәр кеше чыгып китсә, ягъни чыгып китә өйдән, ният белән үзенең кардәшенә ярдәм итүен. Әйтик, берәр кардәшнең ниндидер бер мәшәкать килеп чыкты, һәм шуңа ярдәм итәм дип мин чыгып киттем икән өемдә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, 2 ай ихтикаф мәчеттә утыруга караганда хәерлерәк диде. Ягъни без беләбез, Рамазан аенда соңгы хәтта 1 ай дип беребез дә утырмый. Күп булса, соңгы 10 көн утырабыз мәчеттә. Рамазан аенда ихтикаф нияте белән, ягъни Аллаһка якынаю белән. Һәм икенче хадистә хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, минем мәчеттә, Мәдинә Мунаввара, Пәйгамбәрбезнең мәчетенә 2 ай ихтикаф кылу караганда, үзебезнең кардәшебезгә чыгып ярдәм итү хәерлерәк диде. Ягъни без ният белән, ярдәм итәм дип ният белән чыгып китәбез икән, саваплырак. Хәтта 2 ай мәчеттә гыйбадат кылып утыруга караганда, диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ягъни нинди форсат, нинди мөмкинчелек. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итә. Кемдә кем теге ачу чыккан вакытта үзенең кулда тота алса, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ул кешенең гөнаһларын каплаячак диде. Яшерәчәк, ул гөнаһларын кешеләргә күрсәтмәячәк, диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм кемдә кем чыгып китә икән үзенең кардәшенә ярдәм итәргә, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ул кешегә кыямәт көнендә бүтән бернинди терәк булмаган вакытта ул бәндәгә терәк булачак диде.
Yani subhanallah, kıyamet günde ağır bulan vakitte, bütün direkt bulmayan vakitte Allah subhanahu wa ta'ala şunday kişilerge direkt bulaşak dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz özümüzün kardeşimizge yardım etsek. Onun için tüge zor ne tügül be. Kardeşimizin maşına bugün günü kış, kar, bir maşına battı iken, biz şuna çıkıp yardım etemiz iken, tartırga mı, itirge mi? Hatta şu işte hayırlırek. Şu işte ol hayırlı, iki ay meşte oturuğa korağında deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nidir zor gamel yardım etu tügül. Hatta ben şunu belki işte de, min çıkıp gitem iken iyimden, kardeşime yardım etem niyet bile. Olğana tügül. Allah subhanahu wa ta'ala bu gamel ben razı. Allah subhanahu wa ta'ala 2 ay ihtikaf oturuğa korağında hayırlırek yarata dedi. Kişiye yardım eten kişini yarata dedi. Kıyamet gününde Allah subhanahu wa ta'ala direkt bulaşacak. Yani biz şunday niyet bilen çıkıp gitemiz iken ko'p mu fayda ko'ra olamiz şundan. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinin ahirinde ayta. Noshar ahlak, noshar xuluq yaxshi amallarni buzadi dedi. Hatta tege uksuz bolni buzgan kibik dedi. Yani biz ne kadar yaxshi amal ishlab da bizning xulqimiz, axloqimiz noshar bo'lar ekan, bizning amallarimiz buzilashak. Yani hech shaksiz biz go'zal xulqni tug'dirishga tirishishga tiyishmiz. Yani o'ylab qarang, Allah subhanahu wa ta'ala shu qadar mumkinchilik berdi. Yani Allah subhanahu bizni qardoshimizga yordam etamiz ekan, bizning uchun yordamchan bo'ladi. Bizga yordam etadi bu dunyoda. Allah subhanahu wa bizning amallarimizni yorata, qiyomat kunida o'zining yordamini beradi. Ham hech shaksiz qilgan amallarimiz uchun Allah subhanahu wa ta'ala ajrin beradi. Yani biz tilimiz ekan Allah subhanahu wa bizning ishlarimizda yordam etuvin, qardoshlarimizga yordamchan bo'lishga tiyishmiz. Ham biz kishi aytamiz, yordam etirga kerak deb biz bütünümüz boshqa kela o'xsha. Yo men yordam etirim, mening o'xsha yo'q degil. Lekin yordam et o'xshagina to'g'ri. Tilak bo'lsa, ya'ni azni o'ylab qarasak, yordam etu mumkinchiliklari bek ko'p. Ya'ni qo'y birlaringni zikr etamiz, bu tege olargina to'g'ri, balki tag'inda ko'proq. Ya'ni bir misol etibgina, ya'ni tilimiz ekan, yordam etirga bizning mumkinchiliklarimiz bek ko'p. Hatto bizda o'xsha bo'lmasa-da. Misol uchun olimlar aytdilar, Qur'on o'ratuv, diniy ilm o'ratuv, ya'ni ul da yordam biz o'zimizning qardoshimizga yoki o'zini o'rata olmaymiz-ki, bolasini o'rata olamiz. Aytik atisi, anisi işte vaqti yo'q yoki ilmi yetmay. Shu vaqtda shu ularning bolalarına bir sura bo'lib o'ratibmi, tahorat olargami, nindir bir diniy ilm o'ratamiz ekan, niyat bilan yordam etu bilan. Ya'ni biz nindir bir ularning vazifasini o'z ustimizga olamiz. Chunki hech shaksiz atibla ani ustuna bolaga diniy ilm beru, tarbiyalaw. Ham biz o'z ustimizga olamiz ekan, bola ya'ni qo'shib do'st bolasina Qur'on o'ratamizmi biz? Cho'q tahorat olib o'ratamizmi? Namozni o'ratamizmi? Bu da yordam. Ham hech shaksiz buning uchun Alloh subhanahu va taolo ajrin beradi. Ya'ni birinchidan bu ilm. Ilm biz o'rgashda bizga ajri kelib turadi shu ilmdan. Ikkinchisi bizning qardoshimizga, ya'ni niyatimiz durust bo'lsa, qardoshimizga yordam etamiz. Ham uning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining yordamini berishak. Ikkinchisi olimlar aytdilar, ya'ni hatto mana shu bola bilan bir o'tirib suylashuvda niyat, ya'ni qo'y bir vaqtda bolalar o'z atiyanisini tinglamaydi. Ham shit kishining yoki bir tonish ulug' kishining nasihatına ko'proq quloq solalar. Ya'ni shu vaqtda biz niyat bilan, yordam niyati bilan o'tirib bir shu bola bilan suyashib, ona nindir nasihatlar beramiz ekan, onun uchun ajr olashamiz. U da bit mumkinchilik. Uchinchisi olimlar aytdilar, ya'ni nasihat. Nasihat yoki bir kengash. Ko'p vaqtda kengash bir qiymat bo'ladi. Ya'ni aytik kimdir tuzilishda ilmi bor, kimdir mashina retlada ilm bor. Misol uchun men hoj bilan shug'ulladim, hoj endi distalagan yil hoj bilan shug'ulladim, hoj masalalari men ilm qo'yib nindaydir bir ulush ilm bor. Ham shu vaqtda mana shu aybirni olsang xayrliroq bo'lar edi, yoki mana shulay tuzilsang aybatroq bo'lar edi, biz ko'pmi o'xsha deta olamiz, saqlab qola olamiz. Mana shu nasihat bilan yoki bir shu o'zimizning ilmimiz bilan ham bu da mumkinchilik. Endi mana shunda qardosh, mana shulay tuzilsang arzonroq bo'ladi, mana shulay tuzilsang jilroq bo'ladi, yoki mana shulay yursang mashinang votlar deb nasihat beramiz ekan. Endi bu da yordam. Bu da yordam. Hammaning uchun da Alloh subhanahu va taolo bizga berishak. Ya'ni shunga irinmik. Meni so'ramadilar, men nishini aytirga tegishli deb to'xtab turmay ko'ramiz ekan, bunda bu aytgan so'zining foydasi bor deb. Endi tirishib niyat bilan Alloh taoladan
Yani min tırışam kardeşime yardım iterge. Hem tilim Allah subhanahu wa ta'ala da bana yardım etse idi deyip kılsak inşallah hiç şüphesiz Allah subhanahu wa ta'ala öz yardımından kaldırmaz. Dörtüncüsü ettiler niyetle beyle. Yani galimler ettiler nadan kişi gamel jiya. Galimler niyet jiya deyip. Yani biz bir gamelini bir neçe niyetle şey alabız. Hem her niyet için ecrini alabız. Hem misal için galimler ettiler qaragız. Allah subhanahu wa ta'ala her birimizge nesele bergen. Kimgedir hayvanlar bergen, kimgedir yurt bergen, kimgedir maşinası var. Hem de şu Allah da bergen malını saklap turu. O bizning üstümüzge yüklengen vazifa. Hem misal için şu yurtta bir lampochka yanıp çıktı iken onu alıştırıp hatun aytdı men alıştırdım. Onun için ecri yok. Şoluk vaxtda Allah subhanahu wa ta'ala men şunu yurtni berdi, onu saklap turga kerak deb men şunday niyet bilan hatta men şu lampani alıştırу үшін de ecrini alacakmı dedi alimler. Hem şoluk vaxtda aytik mening mashina vatıldı. Şu mashinani tuzatу Allah da men bergan molni men tigi saklap turam, ishli turgan holda deb olib borib remontga beram ekan, onun için ecrini olam. Şoluk vaxtda men musulmon kishisiman, men bu kishi musulmon yigiti, u qarata. Şuna olib borib berib niyat bilan şu kardeşimde ish bo'lsin. Bu kardeşime aqsha bo'lsin. Bu kardeş oilesine aqsha olib qaytsin, halal yo'l bilan kasb etsin deb. Necha niyat. Ham bu da bit yordam kardeşimizga. Endi mening ehtiyoj bor yurtni tuzirga. Şu musulmon yigitlari bo'lsa, ularga da foyda bo'lsin deb. Belki ular da bik aybat deb tuzib bitirmaslar yoki o'z vaqtida tuzib bitirmaslar. Sabr etsam Allah subhanahu wa ta'ala mening uchun hech cheksiz ajr qo'ytashak. Yani şunun için var iken bu mümkünçilik biz mağar salkın karar bizden salkın karar bulurlar diye değil. Bu bizning için mümkünçilik. Yani biz meşhum niyet bilen Müslümanlarga müracaat etemiz iken Allah subhanahu wa ta'ala ikinci yaktan bizge yardım edecek. Hem hatta şulda yok iken mümkünçilik, alimler ete bizning bar mümkünçilik dua kılar kardeşlerimiz için. Bundan da biz nitriyet hiç değil. Hem alimler ete bu bir kalgan bir sünnet. Unutulup kalgan bir sünnet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytib, musulmonlar uchun duo qilasiz ekan, har musulmon uchun sizga ajr yozilgan. Shuning uchun duo qilgan vaqtda ya Rabbi, barcha musulmonlar esanmi, o'lganmi, gunohlarini g'afur ayla deb duo qilamiz ekan, har musulmon uchun da bizga ajr qo'ytashak. Har musulmon uchun da Alloh subhanahu va taolo bizga uni ajr bilan qo'ytarishak. Hadisda kelib Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, o'z qardashi, ya'ni u kardeş kırıda yok. Ben uzun kullarımı ko'tarib o'zimga o'tirganda so'rayman ekan, ya Rabbi, men shu kardeşimning gunohlarini g'afur ayla deb. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, Allohda bir farishta jiboradi dedi. Ham u qullarini ko'tarib so'rar, bu kishi senga da shu bo'lsin deb. Ya'ni biz o'zimizning qardoshimizga duo qilamiz ekan, ya Rabbi, uzun umr bersang edi, tavfiq hidoyat bersang edi, ilm bersang edi deb Allah subhanahu wa farishta jiborib, farishta bizning uchun shu aybir so'rayashadi. Sahabeler 50'şer, 100'er kardeşlerinin isimlerini eğitip teheccüd namazlarını kıl söyleyin dualar kılalar idi. Hem bu da şunu niyet ve min şunu yardım etem kardeşime, min onun için dua kılam deyip dua kılabız iken Allah subhanahu wa ta'ala bizim için bizge yardım bitecek. Bu bizim için mümkünçilik. Ve şu mümkünçilikle kullanıp biz Allah Teala'nın yardımına erişe alabız. Indi hiç şeksiz bu evreden mahrum kalmayık. Ve kulu kavle hâde ve estağfirullah ve tuğbu ileyh.